Khubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. The dark is here to rule. Ka IZ Group of Institution Bangalore, kadai ka college babatam na banta ka jingpuli nursing but paramedical course, hospital training, thinio scholarship but 6% ka kam, haki hospital bahedu ha India but shabari. Na banta ka jingpuli, ka jingsiyo ka baret but pila bandaj puli, da ka education loan, pila urban chukol ha number, khandai nyo, saw, san rio pranon, lani khandai pran rio laisan, an riway khandai pran. Kasain bu jing maham ka yang tingkren hawa Umkhen. Kidai jing maham belabu dagalor bas nong madan riting. Ba ambit berbret nyut lani bret Jaboh pathar hasil Lynter jong kani gawa. La maham bala dalap yagi ba Pynkhuid ondan kuna yaki. Henry gani gade jing long jing man jong kani gawa. Pynkhuid hangni yagi Jaboh Kiba Satah sharut bat hapreng jong kani gawa. Lai thu hangi ba shipos na menchwa kani gawa kalong ka Pynkhuid ka bagi nong song snong ki wan ban sum ban sajjan Henry menta kalong kumni. Menta la persang ban wan rabiang yak Pynkhuid, ban jing itanat jong ni gawa, daga ba Pynkhuid lut pelan yaki Jaboh Kiba Satah. Yakani ka sinjang ban Pynkhuid, lalam khamat daga office jong ka DFO East Khasi Hills Wildlife, naga Shillong Social Forestry Range, Social Forestry Division East Khasi Hills. Hakani ka Pynkhuid kabala long hak arp south rik jambang arja apulai. Lawan banyak snok tilang, lagi nongsong snong jong madan riting, bat kumjuru. Lawan banyak snok tilang lek sipai jong Assam Rifle. I pledge to make all possible change in my life to protect the environment. I also commit to continuously motivate my family, friends, others about the importance of environmentally friendly habit. Today we are not here to pass any blame game or to say why it has come to its present condition. Our responsibility today is to reclaim with our effort what belonged to us and still belongs to us. And this is not a target which involves very heavy investment. It's not a target which involves a lot of time. It basically involves a great deal of commitment, a great deal of belonging. And of that, there is no shortage among us. So when we clean this, it is just like we are cleaning our own house, our own backyard, our parents' house. With that kind of mission, we are to complete it. And no matter how modest today's achievement is, we must realize that the process which we are starting today is a process which will continue over the days, over the months, over the years, and we will achieve what we have lost in the past. जगह रख दो, वो तुरंत आ जाएंगे म्युनिसिपल का, फिर साफ कर लेंगे। एक जगह कोने में डाल दो।
Hak jing kran bagi DFO ke kong H latu kalai thu bagi ni ke dei shibenta na jing pentelun ye Mission Life Awareness Program ke program ka babu thong ban rating khong ye jing le si ban lait na jing penel kam plastik bat ka bakong san komnu bantengka ya ko Ilayo ru banyak keren ba Ricky Lingdo ulkhot jongdor basnong madan riting Kini ke jingkun kuat ye kini ke wak mentakasni kini kom sebentar jong kini ke live mission jongi de hakani ke jingi pengkut ya lang sipai bat di dong snong jong kini ki snong dan riting ban ya wan lang bat ni hakaba bagi pengkut ye kini ke wak namar ba kini ke wak mene men step bagi kanu ke Jaboh kedap di plastik nang ka hijan hijuti balak projek de hang thiruk fly ini kat notrok ka Jaboh bagi ngalum de kani kelongkom ka kanja awareness bagi ai ya ki nong snong ba bingin long ki bahosiar ben pendunai ke jikburan kami kini ki single use plastic kum bakalong ko na ka team jong ka mission life de tangkum ta nga karpat ya barakhat ki nong snong bangin pendunai ke jikburan kami kini ki plastik kat bala banam berat pathar ye ki nyut jongi namar ke nyut jongi barakhat kawan sikawa kini kawa par ngatrai menshwa ka de kawa ka ikanat ka bakot nrei mentapat la longkum kanala berat nyut te naga ka daw nang bangin yo ya ka saudong ka saukun jongi ka bakot tongin long kita kiba ki nong snong ki badan ke jingkit kli na ka banta ka luwai jongi nang bangin yo ya ka ka bakot bat ka leer ka bakot hot ngin nang ya tang hi ban ka hai ibor baret jongi ban motivate mo ban kersiu ya ki pajba ki nong snong ba kumno ngin long ki ba lekhoj banam bret pathar ya ki nyot kenyer jongi kham tam ki plastik nang ba ki wa jongi kin long biang ki bakoj sisien mentang ni hawa kan ni jing jaing mo lai di darah jok mat hi ki plastik ni tai kan dai ban yen jor ba shpo khasan sna men chwa pat kamlong ni akpor bagi dang khna ni juan bat sajan sini ya sum ni jingi sini kan dai mentah hadin shpo khasan sna pat pi ba kan hawa kan no jing jaing matang ban yu ibang chu ban yu ma khala jaing hadu kan ni kamar ka jing jaing jong ni kum ba pitep hi ni ba te ki yang tai ki kan tur palak kantur put palak te plus kataro kum ka snong ni la jukun tui ki bre wat numbrat nyut syapo jenis pokwa te hendrai kani kajikan tu kalau tang kajikan tu dari punya iman kami man kajan met diberi basong dukan ani natai atam basuk ham dating kiwan ban berat nyut chani tegam ta penlong ni kawa makan jaing hadu kani khamtam kini plastik ma tegam ba pi kani kawa kapti kawan tang nani kani kawan nandu light core atai na mau blai na wa riting na jikta tegam ta kawan kumne kini kinyut par udah diberi dukan atai ka poi du chani tegam ta penlong ni kawa makan jaing tu kani kun mentang ngile kat bala hiban kun mo nak snong ni ju penlong ka ji puchnong dan dari ikwa makan ikawa kan long bajulong mensuai bangiwan bang sajan ka semua teng ila bat penokam cuma kita mentang iduna ila bat penokam di ya ka tegam tangi kentui ki bre wasong hane adong ma kam tam nam pom snong dating atam basuk ini ki dong station yang makin berat pathari plastik akiwa ane hadala nang bala de ki berat pathar penuan ra ka Jaboh igen kawa tegam tan nak leng snong ini lek kat bala ringkat ke train lang maka forest ringkat bagi district council ringkat bagi government ini kat bala penuan ra dia ni kawa ka bakut ka baitunat ka bajulong menswa kum kana balong kawa Umkhen kum tang non ra dia kini kana kum ta kawa Umkhen ka balong menswa kum ba pi lawan tu naneng play kini signboard bahan nak snong kala bu amaha mi kibre bamdai ban berat kendau ne ki plastik ni tai ndai ka tu jing maham kalong tang jing maham ndai ting sting meat ki wan ban berat nyut ting damit abah kang kan kia lenti ki subrat becane tegam tang ada kentu pai ki pajba kan kumbalang ngila bu tu jing maham bakin but ya tu bakin berat kenang bakan ngawa kan Jaboh ni kawa kumbah tip ni sedang na dun tin nak kitain nak gor ki mau blay ki wa riting tu charter ni ka poi sedu support sweet fall kaya cha ding pasok untuk charter cha du sha sam tu sama putras tu dan ni kum dah kan kawa ka di bu ajrong tan ini apa yang soalan kini ke sweet fall untuk seketul cemaulan ray jadi pasok utak ter
Hadin walada ban Pynkhuid baro shisngi. Kani kawa menta kala long kumni.